Tolong kebang mah sini leader of psychiatrika ang kok lo reglak kok normal ko jadi mesti ko sini je leader so normal kok saka abro nor besikang ni shalo akok rogo palom khainani thung te jing wansugui besikang yapri maselai dai tamni himale sengluka bharatborsho sini o Bharatiya rokni tongnai bade bo Citizenship Amendment Act khlai ain sinamui Bangladesh Pakistan tongnai kobangma Hindu Bangali rokno tunani bagai je ain sinamka Citizenship Amendment Act amubai tabukai Bangladesh ni borok aini babe no borok Bharat thai mancinai agi khaito boundary sakatui Eka kalbar tola dia go koi phailayo tabuke khogani nanglia ain sinamani bagai te prai arai koটি ni moto wanjei Bangladesh tongkho ikabu tunani bagai Bharat ni sarkar BJP sarkar a ain pass khlaike gai tabu jung kok ga amuno chini tiprasara tamni bagai জনজাতি মোর্চা নিতে আর খাদে তংখবা যে রাজনৈতিক বদল বাংলাদেশ ni বর্তমানে বাগিছে আইন সামুকে जों दा ত্রিপুরা যে অবস্থাও দङ যে তং গেছেবো দङ যত বিভাগ অফিসার কতর কতর যত সব পুলিশ কতর কতর বিভাগ নবুনি দ ফারক দিমাঙ্গ আপনি বাগিনো जों বিচার মায়া जों সিরি মকল বিসকং লবইতম গে আব্রমে ওয়ানসুগই ফাইদি চিনি লিডার Cini icon, cini bubagra, bini nahar munggo जों bebak di prasara himlayana, karon lai thangnai saroko जों kobangma neta mantri sanamu thikno, kintu cini bubagra hai जों nugia je boni jini bai thangnai rang puisa khoros khlaiui, cini dofana mo thangnai bagai bini Kolkata ni jagarao phronto phalui, tini cini o dofana mo thangnai bagai saito bitomongkai, जों bono rang puisa bai chuwai mai phano. जों थानसांनि फानो जों जुबालाय नो फायदि बोसोरखां 16 तारिख जिनि एसेम्बली चौमारि दङ जों अ एसेम्बली चौमारि रो जत सारा त्रिपुरानो जे बुबागारानि जे कैंडिडेट 42 जना दङ आरो बिसिं आंबो खरकसा सिमनानि ngै बादानि बागै नमिनेशन रिजाल्ट आं koyo norokro bu ano hanjagi ya bubagarana hanjagi phano जों daklai jasake phano 2023 soblai ingri sini jegata tipalen abno जों manani nango tam himalay sini borok kami amsayo tongui जों belekhe সরকারি সুযোগ সুবিধা নি হইতে হাসালো মাতো তাবুক ও তুই জামর kami হইতে sini Panchayat office busuk se hasal yang tigo lama kari जों bubagarano koine je sarkar phaikat kai जों noni o lama rokno puida जों samung khlagini bagi ang agi rajniti khlaya sani jepro ang pora paidro rogo noni pararogo berai phaikia sawigo manu je noni parao ang puida 2016 phayo 2016 fayi nukha sara Tripura bising ang wansugui maya je tuichakma kami o karen kri o karen budung log 2016 ni sikang nong ni parao kuno par karen kri ang kampen nukha azara phek ninga thai belekhen wana kha je simna area bode amo hai tongba je ek nakare 25 বছর সিপিএম সরকার সাখা বরকি নং parao no azara ro nuglia de gai afrunong parawo जों o jaga saistho sibir ke health camp khlainani phaiman je cherai busarok no joto no rugirok nani phaimani te afru जों kombol rogri ogo baglang kha o jaga gedong parani okra chakra afru sawo sini parawo karan kri tui kri gai जों afru rajniti bu khayaba haibana जों court of practice khaitu court thangoba ajarawo high court ni Chief Justice ke Deepak Gupta tongmani ngeseng ajarawo sini colleagues sogai sini phayung solo bai se
দীপক গুপ্তারও কাইসা চিঠি লিখা যে ভারতের সংবিধান যতন ইকুয়াল ভাবে जों माननानै नांगौ राइट टू इक्वालिटी नि काइसा आर्टिकल दङ राइट टू इक्वालिटी माने जतनि अधिकार दङ दै मादानि माइ माचानानि रिजु नक दङनि जतनि अधिकार दङ हिमनानि अधिकार दङ किन्तु नंनि पाराव दै बगै कारेन्ट बगै बेजों अरनि अवस्था नुगैनो आगरतला थाङै आजराव जों काइसा चिठि लिखा चिफ जास्टिस न एक मास ने बिसिङाव बर' बजार कारेन्ट खुटि खिग्लाय रिफाइनारि जों मुखा बेखौ आमसो 25 बोसोर जराव तामनि बागै नं अल जागाराव खेल खायजागियाना आफुरखि नं पाराव कि केबो राजनैतिक बदला थाङै बुथ्रं रिलाया दिबानर खाया जराव रिजों बरगो मासा रिओ बुथ रिओ नेताराव खायो बुथ फुरु बुथ पाइथा गानि लारगै थाङो आमो बरक सुनाय फुरसा किन्तु जों मुजुङाव जिनि दिप्रासारावल' फियग्रनो ओमफ्राय दिनै जिनि बुबाग्रा जों आमसोगा लगेरि उइ दङ ओमफ्राय जों राजनितिक खालायाव एसे जों दफानो जों जुबायमोन ओमफ्राय जों 2018 सालाव हयथ' जिनि अतैजांवा गामिनिबो आनो बुथ लिखना अ बुथ रिबानि बिसिंति आं खरकसा लोगो आदम उंखा सिननानै हायफानो जों आजागा पावरफुल भावे जेरैहाय बुबाग्रा जों जुबाय दङ अमा हायखाय केबो आरो जुबानाय गैया कारण 2018 सालाव जों राजनीतिक क्रिटिटिफानो जों भोट बाजादि सीपीएम 25 बोसोर जों सातक सुखा जिनि हुकुम मुकुमनो सुकुमा सुखा जों ताक्लायसिनो सीपीएम न हारि माइना गेले जों अ हानि कस कमर्सिनाय नि जों बुजोगै जो आजराव आंबो भोट बाजानाय बागै राजि नखा कारण जों मनुगै दंले बुबाग्रानि जे राजबारिनि बुमुंरक पालतक बायि दाबुक जिनि स्टेट जिनि मिउजियाम रक खालायबाय आस्टबलनि बुमुंरक जिनि बुबाग्रानि मायुं कराय खामानि जागा आस्टबल रकनि बुमुं फिलै दिनै स्वामी विवेकानन्द खालायजाखा सावबा स्वामी विवेकानन्द जों स्वामी विवेकानन्दनि बिरुद्धैया किन्तु जे बरक अ मात्रक सनांका जे बरक राजबारि रक सनांका आ बरकनि बुमुं थुंदा तामनो समस्या दं दिनै नरक लुगैमान खोना जे जों अ हास्तेव बुबाग्रानि फान तमाबाय बुबाग्रा जों लगेरि तमाबाय जत राजनैतिक बदल दिनै बुबाग्रानो किरिजा कारण बुबाग्रानो कारे केबो त्रिपुरा हास्तेव 2023 सरकार आसुगै मानग्ला ओंखाय आबनि बागैनो जों फारि जिनि अतैजामा गामि लुकुरबो जत थानसाखाय बुबाग्रानो लगेरि जों नंनि जे समस्या दंबाय माराव जे केबे मुं दमाराव नंनि गामियाव आबरनो जोंबो नंनि समस्या नंनि केबे मुंनो समाधान खालामनाय बागै जों जत अर लिडार्स दंनाय नंनो लगेरिनाय जों इलेक्शन पाइ थांबो नंनि गामियावबो जों अबयस्यै फायनाय ते नं अरनि जे लामाराव यांतै जे जों नंनि बिसियाव थानानै दुमनाकारि दक बिसियाव थानानै अ लामाराव जों सोंनानै बागै आगिबो प्रोजेक्ट रिजाल्ट दङ किसिसा खालायजाखा किन्तु जोंनो पावार गैयानि बागै जों आबनो आं आब्रु एमएलए याकारिदो आं आंनि बर'नि बागै ककमा साया आंनि बर'नि बागै सावमा खालाय आंखाय आं एमएलए दङै थांखायनाय आबनि बागै दाबो बुबाग्रानि लगै हिमै दंजावो ते बुबाग्रानि लगै जों थियासामा दंनाय ते बुबाग्रा जों आसो गुबै हानजा मुं जों रिवै दंनि बागै जों जत रुकुरबो अमन कायम जों अ जरा बेलेखायनो जरा काहाम ताक्लायनि चौबा ताक्लायनि जे इलेक्शन के अब जिनि थैना थांनानै इलेक्शन से ओंका अ इलेक्शन जों फायदि जत त्रिपुरासाराव अ थैजाकनानै जिनि लुकुरबो थानसानि लामाव जत फायै जिनि दफारक बानचेरि थानि नरगो सामिलिंदि ते जों कप्लाय तो उन्नाय न आरो काहांबायनो सायबा दङ जेहेतु बुबाग्रा लगै दङ जत त्रिपुरासाराव ताबुक 90% त्रिपुरासार थानसा रंजा थिनांगौ तेबो जिनि बुबाग्रानि लगै फायनाय बागै गोबां लोगोफोर जों फन खाय दङ तेबो फायनाय नरगो तेबो जेकुनु जागा मिटिं रनो हिंखाय जिनि बुबाग्रानि जवाब फायबानि बागै आं जतन कयनो आनि किसि सकक मारनो कारिसिने जतन हामबाय बुबाग्रा आयुग खुलुमबाय।